Maramutse tariki enye z'ukwezi kwa munane mwaka 2026 Irani yaraye ikora amabara, yaraye irimbura itababarira, yaraye iha ibihugu isomo rya gisirikare. Kuwait ni kimwe mu byahuye n'isanganya ritoroshye, imisiri biremereye byagiye byitikura kuri Kuwait. Gusuza ikinangaje ndetse kinatangaje benshi n'ibinyamakuru byinshi bikaba byabuze icyo byandika. Nukuntu Kuwait ivuze yuko ibyo bisasu byumvikanye biturika mu gihugu cyabo bwabo, ngari ibisasu biturikirije da ngo waturikije ngo bari mu myitozo ya gisirikare. Nyamara ku ruhande rwa Iran bati twatanze isomo rya gisirikare ku birindiro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kino gihugu cya Kuwait. ABCD aho hatandukanye hose twarashe mu buryo buhambaye. Ndakubwira ibyabanje kuvugwa n'ibyo Kuwait maze gutangaza, maze nawe wigenshurire cyangwa se wikerenshurire umenye neza ngo mbese niki cyaba kirimo kuvugwa mu byukuri. Ese koko Kuwait yarashwe cyangwa ni Iran yarashe? Hanyuma ubwo nyangwa Kuwait yibereye mu myitozo. Ubwato bw'Abanyamerika bwahawe umuburo udasanzwe, burahamagarwa buteguzwa kuraswa byihuse muri uyu muhora wa Hormuz. Ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zavuze ko zigize king muri kara karere kandi zigomba gutanga itegeko nakuka kuri leta ya Iran. Ubwato bwabo nabwo bwo mu mazi HMS bukagiye butambutsa vessels, ubwato butwaye za petrol ntabwo butangira. Amakuru aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran muri Hormuz byongeye kuba ikibazo giremereye, bongeye kureba nayo ngwe, ndetse bishoboka cyane ko bashobora kongera kwisanga mu mirwano itoroshye hagati y'impande zombi, bagatangira guhangana bikomeye. Kuri ubu rero leta ya Iran isa niyahamije neza cyane ko itaraza kwemera icyo ari cyo cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gukorera muri kara karere, kuko Iran yemeza yuko umutekano wo muri ariya mazi ya Hormuz ari umutekano ugomba kurindwa kandi ukagenzurwa na leta ya Iran yonyine, apana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gukora cyangwa se kuvuga muri kara karere ntabwo ari ikintu gishobora kwemerwa cyangwa kwihanganirwa. Barimo kwishuka, barimo kwibeshya. Ntabwo Hormuz Amerika izagiramo ubugenzuzi imbere ya Iran. Iran yahabuye Israeli ngo barayirasa. Ntituzareka Israeli idahanwe. Ni umuburo ukomeye cyane watanzwe kuri leta ya Israeli, nyuma y'uko twari tuzi ko Iran ibitero byo kuri Israeli bisa naho byarangiye, ariko biratunguranye cyane aho Tehran itanze integuza kuri Tel Aviv bababwira yuko ibintu bitarangiye, ngo Israeli ikomeje gutera akaga mu karere, ngaho muri Gaza Strip, ngaho muri Lebanon, ngaho batangiye no kurasa kuri Iran. Bakibwira ko bizagenda gutyo gusa, rero nta guhanwa kubayeho. Niki gitumye Iran izamurana uburakari bukomeye cyane kuri Israel, maze bakavuga ko Israel igomba kuryozwa izo yakoreye muri kara karere kuri Asazo rwagati? Niki gitumye leta ya Iran itangaza ko Israel igomba guhanwa? Ndabikubwira. Israel ngo yaba irimo gukurikirana n'uburyo Iran irimo kwihorera kuri Ukraine binyuze muri Putin. Ibisasu ngo byarashwe Kiev ku rwego rudasanzwe. Tehran yari yaburiye Kiev yuko bazahura n'isanganya ritoroshye riturutse kuri Tehran mu gihe bazaba barimo guhorera ubwato bwabo bwarashwe na Ukraine mu nyanja ya Caspian Sea mu majyaruguru ya Iran, aho Iran yavuze yuko icyo gikorwa cyakozwe na Ukraine ku busabe bwa Israel kitagenda kidahanwe uko bizagenda kose. None ngo bari kubahana, mbaza ngo bari kubahana gute? Ndabikubwira. Sibyo gusa, uyu Rezai umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba RGC ati mwinjiye muri Hormuz tubarimbure. Ni Iran buriya Amerika ishaka kuzana ubwato bwa gisirikare muri Hormuz, ariko kandi nanone uyu Rezai atangaza uburyo bahabije ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo zagiye zihunga akarere, ubu akarere kose zikaza kugashyiramo zikwerekeza muri Israel, ndetse ngo bidashyize kera Abanyamerika barava kuva muri kara gace kose berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko Iran isa niyahuje amahwemo. Ati bava hamwe bakajya ahandi, bakava hamwe bakajya ahandi, niba kigira ishyikizo babaye inzererezi mu kano karere, turimo kubarasa tukabahabya. Mwemerera nze byose mbinyuremo kamwe ku kandi kubiri kuvugwa mereye ruhande, maze umenye neza ikijya mbere ngo ni igiki. Ngewe ndi Mungu wa Kamanzi w'u Rwanda, ikaze kuri mwese.
bikomeje gutera kwibaza kwinshi ku buryo ibitero byo mu burasirazuba bw'hagati bizarangira ndetse n'uko iyi ntambara nyirizina izashyirwa akadomo bitewe n'uko ubushake bwa politiki butigera butanga umusaruro kandi umututu w'imbunda ukaba ukomeje kumvikana ubwo bukomeza kuba bwinshi yuko abapfa bazakomeza kwiyongera mu gihe buri ruhande rwose rugaragaza ko ruri tayari. Duhere muri Kuwait hakubiswe ibisasu. Nkuko amakuru atangaje, Iran yaba yagabye igitero kuri Kuwait nyuma y'amasaha make Perezida wa Amerika Donald Trump ahagaritse ibitero kuri Repubulika ya Kiislamu ya Iran. Iyi shusho y'incamugongo cyangwa se amashusho y'incamugongo akomeje kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekanye inkongi ikomeye cyane y'umuriro mu majyaruguru ya Kuwait, birimo guteza impaka zikomeye cyane kuri izo sosiyo z'ibyabaye muri Burasirazuba bwo hagati, ndetse kugeza Washington bose bari kwibaza niki cyabaye nyirizina i Kuwait. Makuru ataremezwa avuga ko inkongi y'umuriro yaturikiye inyuma y'umujyi bitewe n'ibisasu bikomeye byumvikanye biturika muri ako gace. Makuru akavuga ko byaba byatewe n'indege ya Iran yitwa Shahed 166 idafite apilote igiye mu cyerekezo cya Kuwait. Amakuru nk'uko bivuga nibura indege eshatu zitajya pilote nizo zakoreshejwe muri kino gitero cyagabwe kuri Kuwait muri iri joro rikeye ushyira ku isaha y'urukerera, aho Kuwait yatungujwe izo drone eshatu za Shahed 136 ni zimwe muri za Shahed cyangwa se drone zirukanka ku rwego rudasanzwe kandi zigatanga umusaruro cyane cyane ku bikorwa bya gisirikare zazoherejweho, ari nacyo benshi bavuga yuko Iran igira ushya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha intwaro ziremereye zihenze, Iran igakoresha intwaro zihendutse ariko zigera ku ntego zabo. Bivugwa ko iyi mirwano ibasira ikigo cya gisirikare cya Al-Doha ntabwo ari ikigo gisanzwe cya gisirikare, oya ni ikigo gikomeye cyane. Iki kigo giherereye mu majyaruguru ya Kuwait ku kigobe cya Kuwait hafi y'umujyi wa Kuwait. Ni ikigo cy'ingenzi cy'ibikoresho by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ingabo bafatanya zo muri kara karere, birumvikana harimo n'iza Kuwait mu kurinda igice cy'inyanja gikora nyine kuri Iran, birumvikana ni inyanja ya Gulf. Iki kigo cyagiye gishyirwa mu kato kenshi mu bihe by'ubushyamirane mu karere ku bijyanye n'umutungo wa gisirikare wa Iran n'uwa Amerika byagiye bihererekanywa, ni ukuvuga ngo ibisasu byaje gutuma igitero icyo ari cyo cyose cyavuzwe aho ngaho kiba gifite agaciro gakomeye bitewe n'uko Iran ngo yabonaga aho ngaho ari ahantu h'ingenzi cyane ho kwibasira bitewe n'umutungo wa gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhabarizwa, nk'uko na Amerika na ubwayo iyo irashe muri Iran irasha ahantu h'ingenzi cyane hari umutungo kamere wa leta, hari umutungo w'ingenzi wa gisirikare wa Leta ya Iran. Nayo mpamvu rero ngo na Iran nayo yibasira ahantu nk'aho ngaho h'ingenzi hari umutungo wa gisirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe ku kindi. Aka gace rero karakomeye cyane, ni agace k'ingenzi ka strategique, ni ikigo cya gisirikare gikomeye. Ariko ibi bivugwa byose byerekeye iri turika ryahabereye ngo ryatewe n'igitero cyavuzwe ko ari icya Iran ntabwo byigeze byemezwa na Kuwait ubwayo. Nta cyemezo cyemewe cy'uko hari ibitero byagabwe kuri iki kigo cya gisirikare cya Al-Doha. Ingano y'ibyangitse cyangwa se niba hari abakomeretse nabyo ntibyavuzwe. Nta tsinda ryigeze ryemeza ko ari ryo ryagize uruhare nanone muri kino gitero, na Iran ubwayo ntigeze yivuga ngo twagabye igitero kuri Kuwait, nubwo ibinyamakuru byinshi bishyigikira Iran byo byabivuze. Polisi zivuga kandi ko ingabo za Kuwait zitakoresheje imburira mu gihe indege za drone zazaga zikaza gukubita aho ngaho. Ibyo zikaba byarazamuye nanone ibibazo byinshi ku byabaye ibyari byo koko. Kugeza ubu ingabo zirinda impinduramatwara muri Iran cyangwa se ingabo zirinda impinduramatwara za Iran IRGC zikomeje ibikorwa bikomeye cyane. Gusa nta tangazo zigeze zitangaza ku gitero bivugwa ko cyagabwe kuri Kuwait nko kugaragaza yuko koko hari igikorwa gihambaye bakoze kuri Kuwait nko kwihaniza Kuwait nyirizina. Ntacyo bigeze babivugaho, ntacyo bigeze batangaza kuri iki gikorwa cy'igitero gihambaye. Hanyuma ibyavuzwe byavuzwe ko hari ibitero byakozwe ku nganda z'amashanyarazi n'izikamura umunyu ku kibuga cy'indege icyambu cya Al Hamadi ndetse n'ikigo cya Kigali Halliburton.
ariko ubwo bivugwa ku gitero cya Iran bivuga ku gitero cya Iran byakwirakwizwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, hari indi nkuru yagaragaye isa nkaho inyomoza ibyo byavugaga kuri ibyo bitero nk'irizina bya leta ya Iran. Aho kugira ngo bemeze ko Kuwait yagabwe igitero, bavuze ko ibisasu byatewe n'imyitozo ya gisirikare y'ingabo za Kuwait izo kurasa mu buryo bw'umuriro cyangwa se bwo kurashisha ibisasu bihambaye. None se ni iki cyabaye mu majyaruguru ya Kuwait nyirizina? Ese ni igitero kuko cya Iran cyagabwe kuri Kuwait cyangwa ni imyitozo nyirizina ya Kuwait yabaga aho ingabo za Kuwait zirimo kwitoza gukoresha ibisasu bihambaye biraswa ku ngabo cyangwa se biraswa mu ntera ndende, ari nacyo kivugwa yuko ngo Iran yaba bayibeshye ngo yaharashe kandi itaharashe. Ibyo nabyo bikogena gutera ikibazo gikomeye cyane kukwibaza. Mu gihe cy'imyaka irenga 30 Kuwait yari imwe mu ngoro za gisirikare zitekanye cyane za Amerika muri Burasirazuba bwo hagati, ikaba igihome, ikigo cy'ibikoresho, ikigo cy'imbaraga muri kara karere. Ariko ubu icyo gihome ntabwo kigitekanye, gisa n'ikiri gutsindwa. Nk'uko ikinyamakuru Wall Street Journal kibitangaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kugera ku gutekereza kuri imwe mu ntwaro zikomeye zakorezwa mu mahanga muri intambara na Iran, nk'uko byashyizwe ahagaragara. Ibihumbi by'ingabo z'abanyamerika, ibifaro bya Abrams, batteries za missiles za Patriot, na kimwe muri byo gihamya ko kizarinda amasasu menshi ya Iran, kuko n'ubundi mu bushize ntabwo byigeze bigaragara neza ko byashoboye kurinda kara karere. Hanyuma ku bijyanye n'inganda zikamura umunyu ku kibuga cy'indege na mpuzamahanga no ku cyambu cya Persian Gulf, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko systeme zazo zo kurinda ikirere zafashe ingamba zo gukumira ibitero byinshi byari biteganijwe, karinda ko habaho kwangirika gukomeye. Ariko ibirindiro by'abanyamerika ubwabyo byagiye bikubitwa inshuro nyinshi, nubwo bavuga ko barinda ibigo by'abandi, ariko kwirinda byaranze. Igitero kimwe cya Iran cyagabwe muri Werurwe cyahitanye byibura abasirikare 6 b'Amerika, kimwe mu bitero byica abantu benshi kurusha ibindi byose byagabwe muri iyi ntambara. Ubutumwa bwari busobanutse neza. Ikirenge kinini cya gisirikari nacyo gishobora kuba ngo intego ikomeye. Nivuga ikirenge wumve abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Iran ngo kujya bajye guhangamura Iran no kuyica intege. Nk'uko abategetsi b'Amerika bavuzwe na Wall Street Journal babitangaza, Washington ubu ngiri gusuzuma niba kuba hari ingabo nyinshi zihoraho muri Kuwait bigifite ishingiro mu gisirikare. Pentagon yari imaze gutekereza ku kugabanya ibikorwa byayo mbere y'intambara. Ubu ibyo biganiro byarushaho kuba ibyihutirwa cyane. Intego ni ukugabanya ibyago bikomeye bishobora kuba ku bafatanyabikorwa ba Amerika mu kigo cya Perse. Hanyuma kuri Kuwait imibare nayo iragoye. Igihugu kiracyabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu by'umutekano, ariko intambara yatumye abayobozi ba Kuwait bongera gutekereza ku buryo barinda igihugu ku bitero bigezweho. Kuwait yamaze gusinyana amasezerano mashya yo kwirwanaho na Pakistan, ngina ashaka ubushobozi bwo kwirwanaho mu kirere bukomeye cyane kuri Washington n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga. Abayobozi bashimangira ko nta gahunda yasimbura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihari, ariko bifuza ko hari uburyo bwagutse bwo gucunga umutekano ushobora gushyirwa muri kino gihugu cya Kuwait. Mu myaka ibarwa muri za 70 rero ibirindiro by'abanyamerika muri Kuwait nubwo byafatwaga nk'ingenzi cyane, Kuwait atangiye kubona neza ko birimo kujabaragira, itagifite imbaraga n'ubushobozi bwo kurinda akarere kubw'ibyo gupima gushaka buryo akirwanaho. Burya wa mugani wa Kagame ngo umugabo arigira yakibura agapfa. Ubw'ibyo rero ni ngombwa ko buri wese agomba kwimenya aho gutegereza iy'abahanda. Ubwato nibuza baraburasa, niburenga ku itegeko baraburasa. Kapiteni, urasabwa guhindura inzira ukajya kuri inzira 190, nutayubahiriza turaguhatira kuyubahiriza ku ngufu. Ubu ubwato bw'intambara 45 tuzakurikirana inzira yawe kugira ngo tumenye niba yubahirijwe. Ubwato bw'intambara 45 buhagaze ku mwanya 16, gusubira inyuma cyangwa se guhagarikwa ku ngufu. Amato y'intambara ya Amerika ngarimo gutangana none umuburu ukabije ku mato y'ubucuruzi mu gihe Washington nayo ikomeje gukaza imipaka yayo mu mazi kuri Iran. Nyamara Iran nigatanga umuburu ukomeye cyane kuri mu bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasohoye umuburu w'amajwi watanzwe mu gihe cyo ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika ubwato bwerekeza kuri Iran. Yashyizwe n'ubuyobozi bukuru bwa Amerika ku ya 3 Kanama. Iyi nyandiko cyangwa se ayo majwi agaragaza ko Amerika iburira ubwato bw'ubucuruzi kubahiriza amabwiriza yabwo vuba vuba. Ari nako no bakira ubundi butumwa buturuka kuri Iran babwira buti musubize inyuma ubwato bwanyu vuba vuba. Ngaho
mu majwi ijwi rishobora kumvikana rivuga riti niba utubahirize tuzaguhatira kubahiriza amategeko ku ngufu, tuzakurikirana inzira yawe ugomba kubahiriza muri aya mategeko. Senecom ishyize ahagaragara amajwi ku konti yayo ya X yemewe ivuga ko ingabo za Amerika zakomeje gushyira mu bikorwa ihagarikwa rya Iran. Nk'uko inyandiko ibivuga, kugeza ku ya 3 Kanama ingabo z'abanyamerika zaroherejwe zagaritse ubwato bw'ubucuruzi 44 zanarimbuye bubiri ndetse zifata ubwato nanone bundi bubiri. Hanyuma nk'uko amakuru abivuga, isohoka ry'amajwi ritanga ishusho idasanzwe y'uburyo ingabo za Amerika zirwanira mu mazi zivugana n'amato mu gihe zishyira mu bikorwa inzitizi muri ako karere. Mu gihe ikibazo kiri hagati ya Iran n'amakimbirane akaba akomeje kwiyongera, rero amato y'abanyamerika arimo gutegeka ko amato yose y'ubucuruzi areka kujya ku cyavu cya leta ya Iran mu mahoro. Bitaba ibyo ngibyo Amerika igakoresha imbaraga kugira ngo hatagira ubwato na bumwe bwerekeza ku byambu bya Iran, kuko Iran nayo ngo yanze gufungura neza umuhora wa Hormuz. Gusa ariko ibyo bitangazwa n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika bizana none bije guhangana n'ibya Iran nayo itangaza ivuga ko muri aya mazi hari kubamo isibaniro ritoroshye, aho na Iran gutanga itegeko ku bwato bwa Leta Zunze za Amerika ko bugomba kwirinda gutera intambwe. Hanyuma ariko nubwo bikomeje kuvuga gutyo, amato akora ubucuruzi ubabangamiye ku mpande zombi. Harabangamiwe na Iran atagomba gutambuka Hecedemezi, hari n'abangamiwe na Leta Zunze za Amerika atagomba kuzamuka ngo agiye ku byambu bya Iran. Kumwe ku kindi, bivugwa ko amato abiri nibura yahagaritswe nyuma yo kwanga amabwiriza y'abanyamerika yo kutanyura mu cyerekezo bayabwiye. Ubukangurambaga bugaragaza ibirenze kure ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano bisanzwe mu gukoresha amato y'intambara afite intwaro kugira ngo hamenyekane amato y'ubucuruzi ashobora kujya ku byambu bya Iran. Washington ni gushya imipaka yayo mu by'ubukungu kuri aya mato binyuze mu guhatira ingabo zayo gukomeza kuba mu nyanja b'ingabo za Amerika. Abayobozi ba Amerika kandi avuga ko iki gikorwa ari ngombwa kugira ngo bashyire igitutu kuri Tehran no kurengera ubwisanzure bwo gutwara ubwato, ariko Iran ibona ko iki gikorwa cyo gukumira imirwano yo kumira ubwato ari ubugizi bwa nabi Amerika ikora, kandi yasubije ishyiraho nayo uburyo bwayo bw'amategeko agomba kugenga umuhora wa Hormuz, burya Amerika nayo izajya ibuza ubwato kugera muri Iran, Iran nayo ikabuza ubwato kugera mu gice cya mu nkombe ya Oman cyangwa se kwerekeza muri Leta Zunze za Amerika. Ni make yo kimwe ku kindi, niba muhagaritse ubwato bwa Iran namwe ubwanyu buhagarikwe, niba mubujije Iran gutera imbere namwe mutatera imbere. Uko nguko niko Iran ibibona. Umva amagambo, reba ibihugu byo mu nkombe z'inyanja, twe na Oman dusabwa gukorana kugira ngo amato anyure mu muyoboro wa Hormuz kandi agere ku buryo bwihariye. Intego y'ibiganiro nk'uko nabivuze niyo kuvanwa w'icyo kintu muri ako karere. Ubwumvikane bwo guhagarika intambara n'amasezerano yakurikiyeho yo kurangiza intambara yatangiye ku ya 18 Kamena kwari uko twagera ku nzira yumvikanweho n'impande zombi igamije inyungu zacu. Nta buryo renze ya Hormuz yasubira uko yari imeze mbere ya tariki 28 Gashyantare. Twagize ibihe bigoye cyane muri uru rwego, bityo rero tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umuhora wa Hormuz udakoreshwa nabi n'abatera igihugu cyacu. Ibisabwa kuri ibi ngibi ni uko twashyiraho uburyo aho uburenganzira bwa Iran ku butaka bwabo bugomba kubahirizwa neza 100%. Ibiganiro byacu tukujyana na Oman ni ibyo ku ruhande rw'ibihugu byombi, nta wundi muntu ugomba kubizamo. Muri aya masaha 24 gusa hatanzwe amamagara menshi. Abantu benshi bari baturutse mu bihugu bitandukanye, muri Bulgaria, Ubwongereza, Ukraine. Mwabonye ko ari ibintu byabayeho. Amakuru yatangajwe bavuga ko batanze ibirindo byabo kuri Amerika, maze dutanga umuburo kuri bo. Batwandikiye batubwira ko tutazagira uruhare mu ntambara muri ibyo bihugu, ariko niba batanze ubufasha kuri Leta Zunze za Amerika bazatubona.
iyi ni Iran iteguza leta zindi uko zishobora guhura n'ibyago bikomeye cyane mu gihe baba bikomeje gufasha leta zimwe za Amerika muri iyi ntambara. Bisa naho rero isi yose iri kugera ku rwego ruhambaye rw'imirwano ndetse n'ihangana ritoroshye, nubwo hari ibyumweru byinshi bitegerejweho ubufasha n'ubufatanye hagati y'ibihugu zo mu kigobe cya Perse na leta zimwe za Amerika. Iran isa naho iri kubidobya, igaragaza neza cyane ko yiteguye guhangana nabo kandi yiteguye gushyiraho inzitizi zihambaye muri ubwo buryo cyangwa se nk'urwo rwego no kwibasira mu buryo bw'imbaraga. Tugikomeza kuvuga kubiri kuvugwa muri kara karere, Bibi Hassan Netanyahu, Iran imuhaye umuburo iti turabatimbura turabatikura muri kara karere, ntago mugomba kuza ngo mwigire ba king nkande. N'amagambo ahambaye Israeli yabwiwe na Iran, aho Iran yateguje ibitero bikomeye cyane kuri Israeli nyuma y'ibyise ikomeje gukorera mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati yibasira ibihugu by'abayisilamu. Iran yasaba ko isi yose yarenga ku magambo igafata ingamba zihuse kuri Israel, ikaburira ko ugukomeza guceceka biri gutuma ibyangirika muri Gaza birushaho kwiyongera kandi nta ngaruka bitangwa ku babyangiriza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yasabye umuryango mpuzamahanga gufata icyo yise igikorwa cyihuse kandi gifatika kugira ngo Israel irangizweho umuco kudahana kujyanye n'uko bafata abanyapalestina. Nk'uko ikigo cy'itangazamakuru cya Iran Fars News kibitangaza, Tehran ivuga ko Israel igomba kubazwa ibikorwa byayo bya gisirikare muri Gaza n'ingaruka zikomeye byateje ku baturage ba Palestine. Ibi bisabwa mu gihe Iran yizihiza isabukuru y'iyicwa ry'umuyobozi wa politike wa Hamas witwaga Ismail Haniyeh, wibuka ko yishwe ku 31 Nyakanga 2024 bw'igisasu cyaturikiraga mu nzu y'abashyitsi yaracumbitsemo i Tehran. Icyo gihe Haniyeh yari afite uruhare runini mu biganiro bitaziguye bigamije kubona imirwano ihagaritswe no guhana imfungwa na Israel. Iran na Hamas bashinja Israel kuba ariyo yatumye uyu mugabo yicwa, bavuga ko ubwicanyi ari ugushaka kwangiza diplomasi no kwagura intambara hirya no hino muri Gaza. Muweruka wa Tehran uje no mu gihe hari kwivuguruza gukomeye kuri iki gihugu. Washington yatangaje gahunda yo kwambura intwaro umutwe wa Hamas, igaragaza ko ari inzira ishoboka yo kurangiza intambara. Ariko kugabanya ibitero bya Israel kuri Gaza bivugwa ko byarushaho gukomeza no gukomera mu minsi ishize, bitera ikibazo gishya ku bijyanye no kumenya niba intwaro basabwa kurambika ko biteguye kuzirambika hasi. Gusa ibikorwa bya Israel bikomeje gutera akaga gakomeye no kwica benshi. Iran ivuga ko mu myaka myinshi bamagana ibingibi byananiwe ko Israel yahagarika ibyo bikorwa kandi ko igitutu mpuzamahanga aricyo cyonyine gishobora gukumira izindi impfu z'abanyapalestina. Ubutumwa buturutse Tehran nibwo buryo butaziguye. Amagambo ntabwo agihagije, niko bavuga. Mu gihe Gaza ikomeje kwibasirwa n'ibitero, ikibazo ni ukumenya niba umuryango mpuzamahanga uzagira icyo ukora cyangwa uzongera kurebera ku ruhande mu gihe Israel ikora nta shiti ibikorwa z'ubwicanyi muri Gaza Strip. Gusa Donald Trump ngo yabarimo kwitegura guhangana bushya na mugenzi we wa hafi Benjamin Netanyahu kuri inshuro ku kibazo cya Gaza, niko biri kwibazwa. Mu urutangaje Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yatangaje ko Trump azababara cyane Israel niramuka iburijwemo umugambi wa Amerika wo kubaka Gaza. Ku wa kane Trump yatangaje ko ari amasezerano yafashwe kugira ngo Hamas irambike intwaro hasi na Israel ikuri ingabo zayo muri Gaza Strip. Itangazo rya White House ribaye nyuma y'amezi 9 amasezerano yo guhagarika intambara ashingiye ku bufatanye bwa Amerika ashyizweho umukono. N'amasezerano arimo ingingo zigera kuri 20 zo guhagarika imirwano muri kara karere. Gusa ibiro bya Netanyahu byari byavuze ko icyo cyifuzo kitujuje ibyifuzo bya Israel nanone, bigaragaza ko Yerusalemu y'Iburengerazuba itazemera ko iyi gahunda ijya mbere. Nk'uko ikinyamakuru Times of Israel kibitangaza, uyu muyobozi wa Amerika yavuze kandi agira ati, ntabwo dusaba Israel gukora ikintu icyo cyo cyose kitari muri gahunda y'ingingo 20 zemeranijweho bwa mbere, bityo twizeye cyane ko bagomba kubikora, bagomba gukurikiza izo ngingo. Niba tabikora Perezida Trump yababazwa cyane nabo. Tugomba gusa kubahiriza amasezerano ya mbere yatumye abantu babo bafatwa bugwate bataha kandi agahagarika intambara. Gaza yari uhari komeye mu myaka myinshi ishize, hamwe n'ibibazo bitandukanye bafite ubu ngubu. Iki si ikintu bashaka ko gikomeza nk'ikibazo muri kino gihe. Israel yigeze yemera ko bazakurikiza amasezerano ngo bavana abasikari babo muri kara karere. Niyigeze yemera ko hari ikizigira gihinduka.
bafite amakenga menshi ko Hamas yahita ikomeza gukora ibitero bizahita zigirambika intwaro hasi, kandi Hamas ivuga yuko yakoze ishoboka byose ikabaha ingwate zabo n'ibindi. Rero ngo intego ya Isirayeli ni ukora ibikorwa bihambaye byo gukomeza kwibasira Hamas. Nta gahunda Hamas ifite yo gushyira intwaro hasi, niko Isirayeli ivuga. Nk'uko raporo ivuga, umuyobozi yanenze kandi Isirayeli bitewe n'uko gushyira mu bikorwa iyi gahunda ya Qatar na Turkiya mu nama y'amahoro. Uyu muyobozi yavuze ko ibihugu zombi byari afata ibikorwa bangombwa hamwe na Misiri mu gufasha guhagarika imirwano muri Gaza. Uyu muyobozi yagize ati Isirayeli ifite ubusazi muri politike yayo, kandi ibyifuzo bya Palestina ni ingenzi, ariko turagerageza kubishyira ku ruhande no gukomeza gutera imbere. Ibi byahishwe cyangwa se byagaragajwe nyuma y'iminsi mike Netanyahu ahuye na Trump muri White House ku nshuro ya mbere kuva intambara ya Iran yatangira, muri yo yakongera kubura nyine. Inama yabereye mu muheyezo yamaze hafi isaha n'igice, kandi yari amagambo meza kandi atanga umusaruro, ngo byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'itangazamakuru muri White House Caroline Levitt. Mu gihe cy'izamuka rikomeye rya diplomasi hagati ya Washington na Yerusalemu, igisirikare cya Isirayeli ADF gikomeje ibitero byacyo muri Gaza. Ariko ibitero bibiri bya Isirayeli byahitanye abana babiri n'umugabo umwe muri Gaza mu gitondo cyo ku wa kane, nk'uko ibitaro byo muri ako gace bibitangaza. Umukobwa w'imyaka 9 yapfuye muri iyi mirwano yahitanye nyirarume ikanakomeretsa nyina muri Khan Yunis, nk'uko bivugwa n'ibitaro bya Nasser. Igitero cyagabwe nanone ku bitaro cyabaye nyuma y'iminsi mike ibitero bibiri bigabwe ku mujyi wa Gaza na Deir al-Balah ku mugoroba wo kwa kabiri, nyuma y'uko igisirikare cya Isirayeli gitanze umuburo. Gusa ariko ibi bikorwa bya Israel benshi ariko byamagana bakavuga yuko Isirayeli ikomeje gukwirakwiza urupfu mu karere aho kugira ngo izane igikorwa cy'amahoro. Ismail Bagai ati udakubita imbwa yorora imisega. Ibihugu nka Ukraine bigomba guhuragurwa, bigomba kubitwa bikamenyigara, bikamenya neza ko kwibeshya ugiye guhangana n'igihugu nka Iran uba ukoze ikosa rikomeye cyane udashobora kuzapfa kwibagirwa ko warikoze. Ugomba kubona igisubizo. Ismail Bagai yagize ati tugiye kuzakora ikiri ngombwa cyane, kandi tuzareba nimba Ukraine igomba kubihanirwa, izahura n'icyago gikomeye, izahura n'igihano bitewe n'ikosa ryabo bakoze ubwo bagabaga igitero ku bwato bwacu hirya cyane y'igihugu cya Ukraine. Nk'uko bikomeza kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye, igihugu cya Iran ubu ngubu kiri gutanga umuburo ukomeye cyane. Iran inatanga umuburo, ariko kandi ngo yaba irimo gushyira Ukraine mu kaga, kandi ishobora gukubitirwa impande zitandukanye mu buryo butunguranye. Byagenze gute? Nk'uko amakuru abizemeza cyangwa se nk'uko bikomeje kuvuga umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ismail Bagai, avuga ko ibimenyetso bihari n'ibyo yavuze nk'ibyatangajwe na Kiev ubwayo, Perezida wa Vladimir Zelensky, bigaragaza ko Ukraine yagabye igitero ku bushake ku bwato bw'ubucuruzi bwa Iran muri Caspian. Bagai yavuze ko Tehran nta kabuza gufata ingamba zose zikenewe kugira ngo Ukraine ibazwe iki ngiki bigomba kuba biri mu nyungu za Iran kandi ari ngombwa. Abategetsi ba Iran bavuga ko igitero cyagabwe mu nyanja Caspian cyateje icurika ry'ubwato rihitana umusare umwe, undi arakomereka bikomeye. Iran yemeza ko ubwato bwari burimo gukora ibikorwa by'ubucuruzi, nyamara Ukraine yavuze ko ubwato bwari bufite uruhare mu gutwara imizigo ya gisirikare ifitanye isano n'Uburusiya ndetse na Iran. Zelensky yashimiye ibikorwa bya Ukraine byakorewe mu nyanja ya Caspian, ariko ntiyigeze avuga mu buryo bweruye ku nkuru ya Iran ku bwato bw'abasivile. Bagai ntabwo yahishuye icyo igisubizo cya Tehran kigomba kuba ari cyo, ariko imvugo yo irimo gukaza ibitekerezo ku bijyanye niba Iran ishobora kwihorera mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye ikoresheje Uburusiya, cyangwa se igakomeza gufasha Moscow ikatikura ibisasu byinshi kuri Ukraine. Igikorwa gituma Tehran ikoresha amafaranga menshi Kiev itigeze itekereza mu buryo bwo kwitegura igihano gikomeye cyane kuri Kiev, aho Uburusiya busanzwe bufite nanone ibikorwa remezo by'intambara bikeneye kugira ngo bikomeze gahunda zabyo. Ngo Iran ishobora gutera inkunga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo gutera inkunga igihugu cya Russia kugira ngo bahane igihugu cya Ukraine, kandi Ukraine izicuze igikorwa yakoze irasa kuri Iran. Muri make bamenye ko bakoze igikorwa kidashobora kwihanganirwa n'umunsi wa rimwe.
ama nkuko nabikubwiye mu kanya gashize, Iran yatanze umuburo ukomeye cyane ku bwato inivuga ku byo bakoreye ingabo za Leta Zunze za Amerika muri kano karere k'Uburasirazuba bwo hagati, aho nyinshi muri izo ngo zakwimishwa ruzahunze zihunga agace zabarizwagamo cyangwa zakoreragamo. Ese tugomba kwicara gusa mu gihe Amerika ikomeje kubuza ingabo zacu? Nabyumvise uko bigaragara Bwana Trump yagize ati twagize igikorwa kinini kurusha intambara ya kabiri y'isi yose. Ibyo avuga n'ibyo mvuga. Yego, murarota Bwana Trump, bari mu nzozi n'inzozi gusa. Ariko kuki bitashyizwe mu bikorwa ibyo mwakoze? Kuki abantu bagiye barambarara hasi bapfa nk'udushwiriri? Oya, sinshobora kuvuga ibyo ngibyo, ariko mbere na mbere byatangiye kubaho bibi cyane kandi amahirwe yo kubyakinganira yaragabanutse. Icya kabiri, nubwo zakorwa bizagabanywa, urugero mu buryo bw'igitero. Ibitero nk'umuraba byarushijeho kuba bibi cyane kandi bitangaje. Ibisasu bya misiri na drone byarashwe byerekeza ku bintu bya Leta Zunze za Amerika ku buryo butangaje. Kuwait yahindutse amatongo, ingabo nyinshi zakuwe aho ngaho muri Erbil, indege zirenga 40 kugeza kuri 50 zo mu bwoko bwa B-52 zihari zarimuwe. Icy'ingenzi kurushaho, ubuyobozi bwa CENTCOM bwari buri muri Qatar bwabanje kwimukira muri Jordania. Twakubise muri Jordania cyane, nuko umugabo w'ingabo ava muri Jordania ajya muri Israeli. Ibi bivuze iki? Bivuze ko hari ibikoresho by'intambara byari biri gushyirwa muri kariya karere ngo bize byibasire Hormuz, babashe gutegeka no gutanga inkunga iturutse aho ngaho, haba ubuyobozi ndetse n'inkunga yo kwibasira ibikorwa by'umuhora Hormuz. Ubu rero nta guhagarika imirwano kugomba kubaho, ariko ibitero zacu bifite icyo bivuze. Urugero, ntabwo tuzemera ko hafungurwa indi nzira mu muhora wa Hormuz. Nubwo bazana indege, niba wazana ubwato bw'intambara buzana n'abantu benshi, tuzabita. Niba bazana ingabo zo ku butaka, tuzazirimbura. Ugeze ubu turabwira amato ngo ntabwo mugomba kugenda. Ubw'amahirwe amato menshi yumva ibyo tubabwira agasubira inyuma, kandi twe ntituzigera tuyakurikirana. Ariko bamwe mu bagaragara ko bari munsi y'igitutu cya Leta Zunze za Amerika bakaza, ubwo rero bazisanga barimo kwangirika nk'uko bigenda ubwabo. Nabyumvise rero kandi nanone ko Bwana Trump yongeye kuvuga ati dufite igikorwa kindi tugomba gukora kurusha intambara kabiri y'isi yose. Ibyo avuga nanjye ndabisubiramo. Gusa reka mubwire ko Bwana Trump ari mu nzozi, yahoze mu nzozi no barakibereye mu nzozi. Kuki ibyo bikorwa byo bitagaragara? Kuki abantu be bakomeza kwandagara? Sinshobora kuvuga ko twabarimbuye burundu, ariko icya mbere twabaciye intege kandi amahirwe yabo yaragabanutse. Icya kabiri, nk'ubwo bagomba gukora ishoka byose kugira ngo baze batere, bazisanga bari mu kaga. Intambara gatatu ya Trump nuko bavuze ko ngo bazafunguriza Hormuz, ngo binjiremo bafate ubwato bwose bwa petrole bwa Iran n'ibindi. Mu majyaruguru ya Iran twashyize ingabo zacu mu kirere mu bikorwa byo kurinda ikirere cyariya. Hari ibiraro bike n'imihanda iva mu majyaruguru ijya mu majyepfo, imyinshi muri yo inyura mu misozi miremire. Bityo rero gufata petrole na gaze ya Iran, maze ubuyobozi bwa Hormuz bugafatwa na Leta Zunze za Amerika, tugakuraho ngo Iran, niko bavuga. None si ibyo twabyihanganira twebwe Iran? Ese abanyaburayi bakwihanganira ko ubukungu bw'isi buhagarara nabi buri mu maboko ya Leta Zunze za Amerika? Ese Ubushinwa bwabyihanganira? Ubu bwabyo byashobora kuba imbarutso y'intambara yindi y'isi yose. Ni Bwana Rezai, nk'umuyobozi ba RGC, atangaza yuko ibirimo kuvugwa na Leta Zunze za Amerika bishobora kuzana ubwakaga gakomeye kuruta uko bigeze babitekereza na mbere hose. Nanjye ni amasaha ari imbere aduhakiye byinshi, iminsi iri imbere ibyara idahatse tuzamenya ibyo ari byo, tuzajya tumenya neza niki kijya mbere niki kirimo kuba. Ujye ukomeza kubana natwe, ngubwe neza, amahoro.